از هاش سنبنا بشما سلام وطم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. هر şeysen bana az şumani tebriş kardam. Müjdan ruj haqiqatan ve az ruje. Çma ruj isip bedam müjdan ruj. و همچنین شما که üzerین پیدا که تمام مجلس این ساعت دی başlamış به مسکو yola şehre yani herhalde çoğu şeyin paninin yani ya zahmet kaşaba yani ama pidamon ki ve odan mecliste iştirak bakın. Ama kaldı ki meclisle bağlı mıçangla mesele başıma azizon nazar rosni pidame xahiş kardam diqqətlə quş bedən ki məşdə fikri və kart formada başıma nazar rosni bazınım. Evvela ama Müslümanımın xudavand Allah'ım qırın davudda ki ya eyyuhan nas antumul fugara ilallah vallahu huvel ganiyyul hamid. Yani xudavand Allah'ım və bütün insanın müracaat karda ve vətta ki şuma insanın به خدا احتیاجیان هسته. اما خداوند عالمی به هیچی احتیاجش نی و خداوند عالم işte بندون طرفونده مخلوقون طرفه ده خداوند عالم ستایش بده. خواهش کنم صلوات ذکر بکنن. یعنی اما خداوند عالمی بنده بگروش چما به خداوند عالمی احتیاجمونسه یعنی تولشی وطنه بابه اما چه خدا دونکو بغتمون. خداوند عالم قرون داود تا که خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ای انسانان خداوند عالمی زمینه ده بشیون همه با شما انسانون خلقش کرده. یعنی خداوند عالم işte şah اثر با انسانی یعنی زمینی کره ده و bütün جو مخلوقاتın خداوند عالمی خلقش کرده که اما انسانون چمی که بهره پیغتمون یعنی دیکنن چه انسانی خداوند عالمی وده چند دیارش هستی که خداوند عالمی bütün زمینی کره ده به şeyinuş محض به انسانون خلقش کرده که انسانون چمی که بهره ببن بس چمی مقابله ده یعنی خداوند عالم آن ده نعمتش اغم به منو خلقش کرده بو بس چما وظیفه خداوند عالم بده چه خداوند عالم قرون داود ده که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند عالم بده که از جنون انسانونم خلق کرده که اوون به خدا عبادت بکن. دقیقا خداوند عالمی هر شه به منو خلقش کرده ترکم وطن اما حاضرون ناظریمون. اما چمی مقابله ده خداوند عالمی چمک چیزش بیده اما انسان تا که و خداوند عالمی به عبادت بکنمون. اما عبادت بکنمون بچه چی نایل بابیمون خداوند عالم قرون داود تا که او بود ربکم الله لعلکم تتقون. خداوند عالم تا که شما اشته ربی و خدا عبادت بکنن که به عبادتی شما تقوالی ادامون ده ببیون. صلوات ذکر بکنن. deməli əgər ama خداوند عالمی نعمتın müqabilə də və xəda ibadət bəkamın kimi bəhrə əbbəbi ki ama təqvali odan bəbimun. Təqvali bir mənan ımı ki insan çıxıdı bəndə خداوند عالمی harim karda əməlin ko diyarı bu vacib karda əməlin ise
با ورا برسون خداوند عالم وقت که شما عبادت بکنن که این عبادت باعث بابی که شما خداوند عالمی یعنی شما نی دیار کرده عملون کو شما دیار بابیون بیوت عملون کو اما واجب عملون سا با ورا برسونیون تقوالی به بما چیز بدو خداوند عالم خدم دوست که شما تقوانیم ببرن که بلکه دیمی لعلکم تفلیحون شما نجات پیدا بکنید ده تقوالی به سلام ذکر بکنن من اینجا اشتر فکری تشکر کردم در قرآنی چغل آیت اما بسه داشتم که خداوند عالمی چما اطراف دبا بتون نعمتون ancak bu insanın xalqış qarda yani insanın çimi ki bahra peqatun damınca imi ki çimi müqabilə də insanın o cümlədən çama toluşun vazifə imi ki bu xudavand alami bəbə ibadət bəkamun seminci imi ki əgər ama ibadət bəkamun yani təqvanim bəbəzinimun yani harma amalun ki diyarı bəbimun da ibadət qardı vacib amalunam bəvvara barısınımun اگر اما تقوانیم بیمون بعدا اما نجات پیدا بکنمون یعنی انسان باشه به بهشت یعنی حیاتی معنی اوی که انسان اشته آخرتی بهشتی قزنج بکرد چما خداوند عالمی ودا یعنی مقصدم که انسان کاملاتی باشته دست بیا اما به مقصدی برسمون غرنده خداوند عالم وقت که اجیب دعوت دائی اذا دعانی و تا اگر شما یعنی خدا بنده اگر خدا کو کمکش بپیو تو بکا خدا اگم وخانو خداوند عالم و تکی ما اچه و تای با ورا برسنم وجی با دعوت دائی ایزا دعانی اما خداوند عالم و تکی چیمی تغلا شرط کسه اینجا شرط اوی که فل یستجیب لی یعنی چمه بندونم چمه و تا با ورا برسنم چیمی معنی چیه چیمی معنی اوی که چما مناسبت خداوند عالمی به قارشلقله بو اگر اما خدا کجشه پیدامون بو خدا چما که پیا عملونن کلا بنده تا که اما به ورا برسنمون از امام علی علیه السلام کلا حدیثی وقتم امیسا تمام کردیم پیدا امام علیه السلام کلا حدیثش هست وقت که اگر شما آراده این نفر ویندش پیدا بو که از خداوند عالمی تینی که مقام چکنایه من اراده میکنم ان یعلم کیف منزلته عند الله یعنی بچما همه کسی آیده یعنی به ما آیده هاکس اشتانی نظر ده بگاتو علیه السلام بود که شما اراده اگر گلا آدم زنش پیدا بو که خداوند عالمی تینی که از مقام چکنایه چیز کردی لازمه علیه السلام از رو به من نشود ده که ده فلینظر کیف منزلت الله منه عند الذنوب و ده همین آدم دگنو üz ve üz yani terkibden üz ve üz yani de karşılaşmış bir de degno a adam mitünü ki xıdı maqam çokuna bedem yani kala bende ağam de kala gnuako karşılaşmış be ağam işte yoda tavuğat işi ki xıdavand alemi ımış gnu karda a amalış ne kardı demeli av xıdavand alemi maqamı azizinde demeli hamine bende maqaman خدا تونی کو عزیزه صلوات ذکر بکنن اللهم صل علی علیه السلام وقت کی اگر چما arada این نفر زنش بکی چما خداوند عالمی تونی کو مقام çoknayı چیمی رو امی کی bende tıkını ya karşılaşmış bir ada açı münasebet ve خداوند عالمی çokna babe ağam bende hamine kanun ne ka خداوند عالمی مقام عزیز بگاتو تمالی همینه بنده مقامان خدا تینی کو عزیزه اگر مقامو بکا خدا مقامی عزیز نگاتو تمالی همینه بندن خدا تینی کو مقامش عزیز بی عزینی یعنی امنی وقتی دا مقصد همه کی تمام مناسبت در خداوند عالمی karşılıklı banine ama خدا کو هر şeyمون پیدا
و به امن خداوند عالمی چمک پی عملان و ورا برسنمان. دمینجی مسئله اوی که امروزنا مناسبت بارده صحبت کردیم پیدا. امنا روشی چه پیغمبری از نکنه فاطمه زهرا سلام الله علیها ماده باروشه فاطمه زهرا اصل نجاباتی امتیه کردیده بیندمون که فاطمه زهرا پا چه خداوند عالمی ان üstün پیغمبره خداوند عالم قرنده بود که ما پیغمبرم وقانده که با مؤمنین کلا منت تاکی یعنی خداوند عالم با ما منتش نه کلا نعمت تاکی پیغمبرمش وقانده که اما اصابون علمی که بهره پیغتمون یعنی پیغمبران باعث بیدن که انسانون خداوند عالمه و تایم بزنون یعنی چیزی کاردی لازمه کم عملی که دیارو بی لازمه مسئله دا پیغمبران واسدن خداوند عالمه ده که من منت تا که وقاندم که یعنی انسانون چیمی که بهره پیغتون چمون وجودو که چمون مقامه که اما چما پیغمبری بارده خداوند عالمه ده که رحمتاً للعالمین یعنی چما پیغمبرش نازل کرده که و bütün عالمda بکسون گلا رحمت منبعی تاشی یعنی چما پیغمبر اصل حقیقتا رحمت منبعیه یعنی فاطمه زهرا پر رحمت منبعی خاتم الانبیا و خداوند عالمی ان üstün پیغمبر اصل همرو علی علیه السلام چما امینه امامه اصل اولادون یکاردمون که امام حسن امام حسین علیه السلام هر دقلا چما دمنجی سیمنجی امام حساب بده یعنی فاطمه زهرا دقلا اولاد ایلا نفقلا امامیان یولنانه حساب بده فاطمه زهرا سلام الله علیها یعنی اما دنیا تاریخ ده اسلامی تاریخ ده هیچ کلا خانم جنی ده فاطمه زهرا اصل نجابت bakımından مقایسه کردی از اینمون بیشتر گروشن ایران ده اسلام انقلابی بپشته فاطمه زهرا سلام الله علیها ما da baruş yani amujna ruşi elanışın kardı ki ma ruş yani çı hanıma jenun hovun mon ruş amujna ruş beğenine yani ama toluşun babe biz namon ki ama Müslümanın dindarın babe biz namon ki 8 Mart basama jenun id be azini asıl çama id amujna ruş yani Camaat Sani mangi viz yani Fatıma Zahra yani ma da baruş çama jenun mon azize ruje idaruje da idaruje çama hovun hamma tabriş kardam başma ve mübarek baba ve tamkla salavat zikir bakanan البته اما این ساعت مجلس منتی başlamış kardı az mecburum ki yo rarara sıkan bakam ki şimani ve ses nakam çünkü asas meclisi hisse şanlı hisse yakın ki boşuma ve maraklı babe ama bazı sıkandan herhalde vati lazımı güçlü lazımı daminci mesele abi ki amujna ruş ma ruş be goroş ma magam ve azize yani ma magam yani din bakımından hem pa hem ma magam evladı ve azize çünkü karında Xudavand alam başta ibadeti peşte ve taşı başta valideyni yani pa ica ma çokati kardı lazımı yani vakti ibadeti peşte daminci amel ömü ki ama başta valideyni çokati bakamın ve valideyni hem ma hemen pa tama cede hak şunusu hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis var ki cennet çı ma poy jintone yakına ma makam evladı ve da çanda yolu ki Xudo Peygamber var ki cennet ama onda aziyet kaçtamın ki a cenneti ve dost biyamın yani ve çatini yani Xudavand alemi boşta bende nazardaki kata cenneti ve dost vardı ve çatine koya yani ve çatini ama Xudavand alem hamine cenneti var ki ma poy jintone yakına ma işte evladı ve da çanda makammış yolu yükseğe. O cümleden ma makamın evladı ve da üstün begoruş çımman evladı ve da vazifeş yolu. Ma vazife evi ki ev çalışmış benini çünkü pa ve koşeda pa moşteşe da yazığın şangı umide bu evladı ve bakas ma yani evladı terbiye bile vasıta ma kasılıyor.
یعنی با evladı annezan asıl hakikatte muayisip beder. Düze, kan roluşese ama asıl hakikatte ma evladı terbiye beder, roluş veye paçı konuşan muazzinanın ki evladı çok terbiye kardı lazımı. Peygamber sallallahu aleyhi hadis anısı ve ta işte ağlın terbiye kardiya diye seyle şeyi bay ümite lazımı. İmince abi ki şuma evladın işte peygamberi piyaninin, demince abi ki avın ahli beyti piyaninin ve sevince abi ki şuma evladın gırınhandı ümitaninin. Salavat-ı şerif bakanan. Ahırıncı meselem vətəm, hani şuma saat dojunun pidani. Ahırıncı meselem emi ki, bimen xahiş karım dikkat kardı lazımı. Qarında xidavand alım vətdə ki, ya Yuhannas, inna xalaqnakum min zakarin ve unsa. Xidavand alım müracaat kardı ve bütün insanın, ve ta ey insanın şumanımın, igla mert, igla jenada xalqımın kardı. Kimi ma'na avi ki, bütün insanın ecdat neferi Adem aleyhisselam ve Havva salamullahi aleyha. Peşi Xudavand alem vədə ki, ve cealnakum şuuban ve qabaila. Xudavand alem bana rosunda ki, şumanım da neferi ku xalq karda, ama peşi şumanım ve qabile ve xalqın hisse bölmüş kardam ben. Ve cealnakum şuuban ve qabaila. Çimi mana çizi başçı kuruş li ta'arafu. Yani şuma xalqın iyandı bizinanan. Yani ama aile de bahar ağlı qılan nomnudamı. Yani ha ağıl daşta xüsiyati yandı ki fark kardani. Har xalqiyan işte medeniyet ise. Xudavand alem ve təki ba xalqın mışmanım hisse ise parçalamış kardamı. Ve maksadan ama ki şuma iyandı babe bazanıyım. Yani çok ne? Yani her xalqı işte medeniyet ise. Çı Toluşu işte medeniyet ise, Türkiye işte medeniyet ise, çı Urisi işte medeniyet ise, her xalqı başta uygun qıla xüsusiyet yaşasa. Her xalqı başta uygun qıla psixoloji yaşasa. Yani Toluşan başta qıla medeniyet yaşasa. Yani ağam dini cihattan ama baştamın ben müştehidi müracaat bakamın ki ama mesela Xudavand alemi bana zamanışda ama zamanı inkar kardı bazınımın müştehiden bavudi ki şuma imi inkar kardı azınıyın ve zamanı maf kardiyan azınıyın. Başçı kuruş ki gırında Xudavand alem vədə ki ve min ayati ki ve ihtilafu alsinatikum. Xudavand alem vədə ki şuma zamanı iyanda ko farqdı چه خود نشانه یعنی این زبانی با ما خود داشته اگر از طولش داشته عقلی مثلا من اشتم 5 کلاس زبان زندم باشته و آیب زندم که من باشی وی زبان زندانیم اما هر کلاس زبانی با امیدمون از زبانی که چما احتیاجمون است چیزا کنگل ülke de handiş بیده مجبور همین ülke زبانی امیدو یعنی لازمه ضرورته اما işte زبانی iminci derecede ama ben başta evladın ümitan başçı kuruş çünkü önce xıdı nişanı qarın davıddaki ve min ayatihi önce xıdı nişanı nədir ki vaxtilafu alsinatikum ve alvanikum şuma sifati rangi farqdır şuma zavani yandı ko farqdır çı xıdı nişanı az toluş işte zavani diri daxandi azının yani ağıl badaniye ume bay işte zavani ümiti lazımه جو zavani انسانی lazımه ama ilk evvel bana lazımه zarurete paçı kuruşan az çok azından ki azize ruş Fatime Zahra salamullahi aleyha muadaba ruş ma ruş باعث بابی ki inşallah tama azize hovan خانما hovan بیمی عمل بکن چه خداوند عالمی نشانه اما سعی بکنمون که داستان ندامون شرعی جهتن ağam ama işte zamanı inkar kardamın bu başta evladın ümit denimın bu ama kanı kardamın imi az vattam biçimi koruş məsuliyyətən daşımış kardam az ikən başıma ve sağbı vattam şuma ve zahmet yunkaşa umayonu
ve sağbanan şuma nican tebrik kardam. Az ijan üzülüm pidaki ama meclisimon di başlamışımın kardı. Hani yola şehir Moskva yani çocuğun bir azini. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Salavat.